Niwirigiro bwakwa nwithirite wina ugorobo bwega ningukugwa togeni kiri Nteto chietu cheru thaa ithatu mbita MAUREEN KINYA monanire wetwa mathithio Purity Richard amona Nteto iria nkureterete ni akariba nthambiro kitho akariba Egembe Central kwaririria uchunkuni bwa gikuya sniper siasa cia kirima kugwata mwanki oreri Rigathi Gachagua oritie atongeria kwamba kurungamia siasa iji ogwa bwa kuingwa kwa chukuru irite na irasi bya GSS gukujirwa gisigone kia Mara akariba marimanti gukenera gukinyanira gwa chukuru ya KMTC na thoko nteriu akariba nthambiro kitheu kaboito na hiria uleni bachumirite kuromba bara bonde bakwirikana kwaraniria kana gutuma mbecha kiri mututigi Daniel Sniper guchunkunwa ni rwangi rwa borithi ndikiri ni bachokete baromba bara bonde bokarata kabari na umenyo bwane atena no uragire mututigi Sniper kwandikithia kiria bakumenya na rwangi rwa DCI ni barombete atongeria batikeze gutonyithia siasa kiri uchunkuni bwa gikuo kia Sniper kenda Kyoto geteka ure Dennis Mugendi ni agutwambiriria baturite na karu baria kari kumanturene ya iria roi kaboito kitheo na kungi Igembe Central kuiba kuwata mbaru Nteto iria ngavana Kawira Mwangaza arariricia kuga bare baringire thimu ndani omuthiani tawe sniper na kinya kumutumira mbesa mbere na ntuko ne agikuki yawe ibekirwe mpene bombikana kuri na uba kumenya siasa bareo ma MC na bangi batigiko yana gutejaniria Nteto iji na kairero ibatigi kuringa siasa na muriyo mototigi ni onto kwete mwankana ndi Kyoto bagutetera ngera usapoti gavana to Kawira Mwangaza no nditona ntukwira aragie musyoke na uwire kwe nantu bekirire sniper mbesa akiura na kwe na bangi nabo barakenwe ironera ntukweu oni nkero mbakinya abo bandike statement ni onto no kwethire kwe bangi baithe babuire gitendo kike na bekira bangi ko ningo support sauti sanga batoka Kawira Mwangaza bau bande kwe wekirire sniper mbesa ntugwe etete okwa kwe na mtura baraki na thimo DCI basukuma nabo mwanka inyabo baumire tomeibao tureke wekira anto atena makosa ni onto bwambi kwe na antu bachete tibo mbingwa ukona mtu akiaria ka weni mukari wako ngano wako akiwa ate kore na akiwa nibakomenya baraba bwethetio ntobo ero mbara ko ire muntura wisi abatu tokosia ndi akaripoti yako nareo lakateka statement haitodia nage thakeno kidoke dilongokia maoki wao tu yo tumekataa tipo noi twinororo sana batu inya ikwithirwa tutine mwana weto Sniper itokwenda inya tu akieke justice yawe cioneke lakini MCA bukaringa siasa na mwiro Sniper eke nindi baba kuthithia usungusi babuithia usungusi babuithia bo baekanya noraka watikana thirikari amuyukirie Thaa kwa ugwatanire na mama borite ngwe reke ni kuringa siasa na mwiro Sniper antu baraka uthukia bangi uthari ukakumea ni mtu fulani ora Sniper uboruwe toka ripoti kwa woni kumea Sniper ora mtu fulani na mwathiro ntuna nona winge antu baraka ntatio thari kuringa kirutho ni uthari muntu nasi mantu akumea na umabwana mulungu wangu amutetheri umabawe ingi bakagwo muntu ari na akia kuwata mbaru mutongeria wa gisiasa uria kwenda muntu batukwe wakanya support saindira kwenda wethero Kawira Mwangaza wa support Kawira Mwangaza wethero ro saindira kinyo kupingana Kawira Mwangaza nawe no uhuru wa kupingana nuwe lakini tekwethera we kwe bangi boteba kiwa o support Kawira Mwangaza ateko kuko kya kwethwa ateko kuo we biacha se kuitendelea hiyo tumekataa tukora nabo duare to kuwa muntu wisie haki ya kuthia ta sniper narungame na sniper
na batu tumusupport tuone haki ya mwana wetu ora aurire. Lakini siasa yukumeru mantone ya muntu okwete muntu atokomani biendelere muntu aero thina ekwa ni siria kuna sio ndisi ya ibendera ngo yo basukuza makaba kide mantu yo mwisho. Unika nkwenda kwa ria twaturi ruge turinga kura tutaringa kura kende thima MC yetu yeta ndwene batu ne kwenda bera atiri ukeya gwithindwe ne betete ibarwe pio 2027 ni elio kinya batu tirima kuona batu tirima te muntu ge yo twira atiri indwene ndatura kuga gutha mutu na kumindwene twamutumite narwe pio unto mugani kurwa narwe pio ndu 2027 ethagi menya etate atwithira ariri choro nja yawe na kariba kiringa bana kawira muntu support kawira mwangaza na mu support mwangoterio mwako menya we abakawira abana ni mama atuma no abana ni mama oroko menya we abakawira na mu support woni na bwakwa na family yako na zore bakwa woni ngo support kawira mwangaza ngiri kwa ngiri oroko la meka kiwa weta mtore mantu kawenda na yagembe kanako mei mero tore tote o memero nema noi ote muntu kumathaka ni thia support kawira kwewe ote muntu kumembo support kawira kwewe ote muntu kumaisio na support kawira kwewe ni amero ba support mero mwensao oba alto aikiru mantu yote taro ami yatena mana oba alto itokwa kawira support atoritere ngoe thirikari mote na makosa mutanga na makosa yawe si kweli kwa hiyo kuromba thirikari ndisi yai eshughulike na manto ya sniper nyabatu to wetie justice lakini thirikari yetu ya county itokoromba yewe uhuru etoritire ngwira twaturite mameyo otoritira. Dennis Mugendi, Weru TV, Wandine Igembe East, Igembe Central, County ya Meru. Munini wa Rais Rigathi Gachagua norĩtie atongoria bakiri mara batige siasa chanuka jukia giti kina mwaka jwa 2027 niontu nindi mwaka juthirite kuma kithurano kithiru ariuga thaiji atongoria babati gutethia gukinyaniria agenda cha Rais William Ruto. Gachagua arĩtie bobo kiri muchemanio na atongoria banyandarua. I say welcome and I congratulate members of the County Assembly. Kagita kala kwithiritwo kwina mpatho gatigati gatongore ba county ja Mount Kenya mpatho re jumanitine tagaria ria bunge na atongore mambo kuma county ya Murang'a kwendekithia mubungu wake Aaron Ndindi Nyoro kwithira munini wa Rais William Ruto kithurano ni kia mwaka wa 2027 mearie no kithijaga na mbele kuleta mpatho gatigati gatongore ba Ntereino na atongore ba county ya Kirinyaga na bokuguka bakiendekithia governor wa Kirinyaga ano aiguru kujukia gitiki kia munini wa Rais Rigathi Gachagua na wene umeleti muthenya omde na kulia tongore baba kwebane na siasa ja mwaka wa 2027 kana 2032 na kugwata mbaru Rais William Ruto kiri mibange yae ya gutethia Kenya. Gachagua kiuganite ne muno tongore baba kwambiria siasa ino mwaka omwe tu nyuma ya kithurano kinene. And let us not be transfixed with the childish politics of succession, of elections. We have barely come from elections. 1.5 years. I want to appeal to everybody, more so in our region, which people look a little bit confused. Let us focus on service delivery, and we want this region of ours, all this region, to be united under President William Ruto. The way tulikubaliana, tuunge mkono, tuwache mambo mingi, na tufanyie wananchi kazi. Gachagua akiuga thirikari na mibango mingi ta gutigira Kenya bena stima gukiria urimi Ntereino amuna korano nyui Bwancho Bijai Bango. People want service. Watu wanataka kuhudumiwa, watu wanataka kujua mambo ya barabara, mambo ya ukulima, mambo ya stima, mambo ya maziwa. Sasa mambo ya uchaguzi ni tuachane na hiyo maneno. Munini ojwa Rais Rigathi Gachagua ukagitakana gwitethi na nene ile kwinyire matagare ma thirikari kurwana Ncho Bijai Bango Ntereino ni wagibwa mawatho kuma kithirikari ja county amono guni akathite watho Bujeru kuma ki county assembly ya Nyandarua bulabu gwatitwe mbaru ni governor wa county ino. Gachagua kiolege county assembly inge kuthondeka watho tabobo amona kulema governor Ntereino kugwata mbaru mibango lego ikirwa korwa na Nchobi ila ndege ni watho. With this bill
wale hawezi wacha wale ya kuuza vitu baya watatoka Nyandarua waende Nyeri ama waende Kirinyaga ama waende Kiambu ama waende Murang'a ama waende Nakuru. So we want to tighten this thing around the whole space and the whole country so that wawachane na hii biashara, warudi kwa shamba tukalime pamoja na hawa. Mimi sitaki kusema mambo mingi, ile siasa naendelea, mwachane na siasa. Kazi ni hii. Let me say, those who want to lead, hii vijana wakikufa wote utaongoza nani? Come, kwanza tuokoe generation. Then unaweza kujipanga nao huko mbele, isn't it? If these young people are all dead, wamepoteza vitambulisho, wanalala kwa mtaro, wewe unataka kuongoza, utaongoza hawa, utaongoza nani? There will be nobody to lead. Let us first preserve this generation. Mimi ningeomba kama sisi wote viongozi Nzero Kanyamba uria niwe mwerekeria wa ngwataniro cia biashara niyo Trade Union of Kenya Congress nongerete mugambo jwawe kiri siasa cia kirimara iria kwa kagita gakachionekete kugwata mwanki. Nzero ugite Mount Kenya West itibatere kwirigira Meru ikabaigika kaire kire kugwatithania giti kia urais ni untu kuombeka kendeke akenda kujukia muthigo nyuma ya Rais Ruto kurikia ibindi biawe biiri. Augite kirimara kugwatikana kionthe gutiumbikana kaire na nandi ni kagita kamwiriga jwa gikugo chwa ndugu Injeru Boniface Mwongera katumenyithie nkuruki. Kiaria na mutambo Weru TV mwako mwe mwandiki muno ngwataniro ya Kenya Independent Commission Workers Union keko bwana Nzero Kanyamba na menerete na rotera rorero gwetana mbere no kajoki utongere bwande guru ya Kenya mwaka 2032 Rais Ruto eberagitene gategate kamunio Rais Rigathi Gachagua na ubunge rotero wa Kiaru bwana Ndindi Nyoro Kanyamba kararia rorero akawa 2032 imumero kedrenenia nedra tu kibali kagya mwatoka na Meru itiringira kura mtonge moiko ethera ari vice president deputy president kana ethera ari president Meru no mwanka itenge bakenda kungangana no mwanka ba represented batu Meru na Eastern Mount Kenya tokaregana nabo na tuitenge na tu separate tuethero tu batu tu group yeto it is separate from Mount Kenya kana tushite Mount Kenya East na tuthiro twina logo yetu na tuthiro twina antu betu ba champion course yetu ende tutethura tugwatanirite na giku muthemba ju ba kwenda nonga ba support muntu kuma East Mount Kenya East kagita kara keja ga siasa bakara o support muntu kuma Mount Kenya East bakethera bari bonka Kanyamba rendithia rwalero awe akawantu bakumorotera Mount Kenya East kumakaraje gitare Kenyatta ibethiri tobagikite obobwega anto ba centro na konande wakinyira mwaka 2032 rwalero kedre mumero kuthegea imumero kunenea imumero gutongeria Meru etiambi tutiro rwao rwakuga ati batwe itugo support Ndindi Nyoro kana Gachagua nitwathurire President Ruto Meru na Eastern Meru na Tharaka Nithi na Embu twinde mai twathurire President Ruto twigwatanirite na nende kwambiria gututenga kwambiria kuonania ibo muno bareo kenda baibanga nontu bwa 2027 na 2032 indo bakuma cia siasa. President Ruto atiumba kutara mwekungi a replace Gachagua na enda gutarongi no ngarume Mount Kenya East na kenda rorerotha rwereka ninyaruge akireke Kanyamba yaromba antu bakumarotera Mount Kenya East bethiro bekumatire mutongiro kumekara Professor Kithure Kindiki nontu nogeta kwa msa okunia nthiguru ya Kenya area retune Gachagua aumaku mtura tomba gwitikiria a deputy president kethira te president deputy president gutonge at moment nonga Kithure Kindiki Kithure Kindiki nwe our champion at the moment na gangwenda Kithure aithikire narua lokoroba kwaria ndiwitha lokono ntu bambiritie tuari na bagitwika bagitotonyagia ku batututumba kurejagirwa mukone ya nchuku karanga na gukonie thuganira kuthithio nyanya bogicesa na mugongo jo ekamba rere kwithurira kende kithirwa mo babunge ba Meru Kanyamba riuga Ameru batio karande goro bakarekanya bategete gutumiro bothoku ni bathithia referendum baraba utongeria yu yangwataniro yekamba na Meru ibathithia referendum kire antu kire mwingi bone kethera mwingi jokenda kugwatanira na ikamba ngwataniro na eu
na ni mbio ekethire objective kikeje kwithira ni objective ya tu support mwikamba tutige mumero ati guti mumero twenwe guti ngugi ikendelea batwe tuli baba nini ba siasa kidogo atongeria betu wa MPs ibamenye kama bwirite kuthithia public participation and tiga ambuge ha upendele mi no ndo inda na ura wakaraga MPs betu they are let down majority of them. Report la Ntoshero TV kumaja kingine kimushusha Nairobi beta Boniface Mungera. Rais William Ruto nerigeri kuriunga kaunti-ini ya Meru kirisigo bunge bionthe kenda kwambiriria aramisi ya kiumia giki ya bunge ba kaunti unandi baugite ati nibo betete rais endete ngabana bobo bukionekana kugwatia mwanki nkuru kigati katongeria bana ngabana iborite ngabana kethro ne akwenda noeje agakujira ndiunga eje antuku Ithatu ya kuruguria mirandi ya thirikari nene. Abunge ba kaunti ya Meru balungamirite region ya kaunti ino liu ni baumiritie muthenya wa umde na kugweta tindionge ya Rais William Ruto kaunti ino weekend ino tuthiete ni mibango na mwali kwa abunge ba kaunti ino na guteo ndionge eno kuringithanwa na gavana wa kaunti ino Kawira Mwangaza. Muchemanio na safari hiji ibangi members ba parliament ya bunge ba Meru utino ngabana atwejera na imbije atije manto ja nonga kethro ai ti tabangi mipangirio na gwitana kwa muchemanio the president, deputy president na ajumbe bonde ba Meru bangi na abakejera manto jao ijawi jao. Indi the point is that arrangement hiji ni national government ibatu tubangite na i project chetu tuketha twina cio utio tuketha twina public irari ire antu beta kwaria siasa ikwenda governor ikwenda ward so jonde ya teo batu president uyite koronch na kurugura project kumau no more no less tukwira governor kendo mwita for a public meeting. It will be there, we have no problem. Abunge baba pala muthenya wa umde batindite kuthiuronka obisini nkorani ja thirikari kile kwibangania mbele ya ndiongene Rais William Ruto na munini wa Rigathi Gachagua baliuga miradi ila Rais William Ruto akeja kuruguria ni ya thirikari nene na mingi ya miradi ino ni ya kuingewira ne bwae bwa gukiria aslam no mwanka babu bwathurane bumenye kwina county government projects na central government projects. The president is visiting the national government projects, the county government projects. So, kwe mtu wita kiadho negiti kiawe. These are two separate governments. County government, executive woyo, in governor. Central government executive woyo i president a support ni ajumbe bawe na bandisi na babangi na ba county commissioner. Kanto kwa kama madhoko development ya dhoko kwina ki national government kwina eta economic stimulus project ESP na ESP ni national government kwende okutokea kuona president akini launch project cia kuthithia kujia kuboresha kana kuthithia thoko chira antu betu itarangwe ituburi kurikana nginya promise yewe ki hustlers no ndo wa mama mboga watu wa boda boda na wengine kwa na project aita kila oncha inya cha kuthithia thoko nikaenda antu betu bakagunika. Abunge baba haitha ni bagwitekethirwa gavana Kawira Mwangaza akethirwe na nyonta ya gukinya mucemanio ni ujo atimwite gutina thina no iko kwa gavana akenda kuya kuthithira twita gate crashing nontu no ya gate crash tutina thina nontu tutimio murigiria tukwenda kuungania siasa na maendeleo. Safari yetu ida hii maendeleo na tulibatu tena kanya kochokanira na kuchanio cha siasa hapana. Batu ushirikiano bwetu na serikali ya William Samoei Ruto ni maendeleo peke yake.
President no kaithira master of ceremony. Kimi chama ni ondere kaithira reo. No kwa no karia na no utaria. Na hote no tupichite tent to ko kaitha kwina ati kiuthurano kutuike ndi pengine mutongeri onturarie mwekurarie mukurarie MCA MP baubangi President no kadisenda au no nkanekera mai ne bichinyora itetango chawe nontu nyethare da chongwa itekwana abunge baba ni bolita kariba kaunti-ini ya Meru kumwili namba nene ntere nkurani ila mutongoro joande akethirwa gikinya kenda kumugwata ugeni. This is the right time rigwejite nontu na ndikira tuleterete Meru bakona ntukuiwa kethari na batu na kethira erara na batu riu akijata keja gichokaga akeja kurara na batu uria urarara na batu yatwachwaga kura kwa ntu Meru bumire various places ubukuru. President agomba kwitha akiaria mantu ya market ya maua irora tombete kwitha tuki promise itare siasa agomba kwitha akiaria mantu ya maua stadium akaria mantu ya housing arora maua na mantu ya barabara ingi na tafadhali tumbe kwitha tumukaribisha tumuoni tumuendete nontu at least the hiyo economy nombete kwitha kianjiri chokera na inye mbishi ombete kwitha kianjiri kuoneka bia kurevi ombete kwitha bikioneka kwa wingi na kwa hivyo watu ombe kwitha tukaribisha president ya na arora na jamu ndio jatu bangite ja safari hizi tijoja mwisho wekinya Mei na Juni president agachoka Meru kairi na jamaa zao jonde je turetekanire na president kwa hivyo bangi bugweta nyumwe na bakaungania manto jetu iba twa manto jao na vete president kenda ombo kala na bu kuma muji muneno Nairobi mbeta Antony Rangi wa Kadenya. Itana mbere kurumira Nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na chionkuruki. Mabate we mama mabate mabate ukipata baridi nunua mabate mama mabate ukitaka usingizi nunua mabate mabate raino ni raino ni raino mama mabate raino ni raino ni raino mama. Ukitaka kununua mabati chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino, mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Kutendaje perfectionist na Abos Babe wakifall madly in love. Alafu ongeza watoto wao fabulous kwa hiyo mix. Unapata the perfect blend ya familia na comedy. Watch comedy mpya tena fresh kabisa ya Kamu Stay. Itaanza tarehe 11th January 7:30 PM kwenye Maisha Magic Plus pekee. DSTV channel 163, Go TV channel 3. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion.
See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. As crazy as I am. Gichokera na Nteto nkuruki rwaria rwege GSS ni ruonekene kugwata mwanki ntere chamara achiari bakiuga chukuru imwe gwatokanyaga kwithirwa na GSS ni njira ya kugwithia chukuru ukumania na mateta jaja na thirikari ni uritwe menye uria ikabangania o chukuru kwithirwa na junior secondary baugite mubango jwa mwanya ni jukwendekana ni untu gwa kairasi na mathaga jange jareza kuendeka te untu bubuthu Mati Mugambi katumenyithie nkuruki. Meanka nyuma ya mutaratara wa kithomo kwambiria kugaruka ndeni ya thiguru ya Kenya secondary ini ni kwambiria kurugurwa kirima cukuru ya primary ugwa ya rwaria na nkinya matheta ma kurega kuganirwa mara uyura guntu na guntu ndeni ya thiguru ya Kenya kaunti ya Thaa nithi na nkinya kirige chigombunge kia Mara kurietu na arimu bathatu batio bakothomithia kuma grade 1 mwanga grade 6 na barotha bwere na betuka kumania na kithomo gikia aciari ba cukuru iritaro nenkerwa kira chigiki kia junior secondary ba kithukaga kiri thirikari ntugo gwa ntugo ba gitumanaga kiri thirikari we no gutigira ba kunenkerwa kira chigiki tutirende gutiganiria cukuru yetu tutirende gutiganiria cukuru ya Kiagangulu primary school etuika ya kuthira Kiagangulu atitiomba kuona CBC na cukuru ni ya kwambiria gitera jamu na zaidi ya miaka 60 Roma kwa kinini ndaromera Kiagangulu lakini tutikuona kirari mwanka gwaya bunene bwa aciari baba icukuru ciao ira bakite mianka kwa mianka kuthirwa na nkinya kurimangeria bakiugaga baturite guciaka na kogu batiomba kurekeria ciomba kuthiru ikwagia kirachi giki watoto diawa enrollment is in kidogo tu we have 56 from grade 1 to class 8 and then PP1 they are 7 ubo igwarira cukuru nyingi iri itari na kirachi giki kia junior secondary ikunyia ritwa ntugo gwa ntugo aritwa bakithamagira na nkinya kuyura kiri macukuru mwanya mwanya maramara na irachi bibi muneno airomo ni atwetekerie itoto anatu twekure ni atwekira dina no na nikanda auga buruburu na ngai ari mbere katukumoromba muneno wa airomo
atwekera ndika twana tutu twikure u kumania na mama monthe atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya kirigi chigo mbunge kya marabara reteromba na nkinya gutumana kiri thirikari nene gutigira cukuru cionthe ikunenkerwa kira chikia junior kuthiria kiriro na nkinya gukiria macukuru mama JSS kirasikibu yorete 6 na 7 bila toeroli tibu kuto abanga tuinde kwa kauli moja JSS choku eroli na skuli inge sionde sie mara na Tharaka Nithi na Kenya yonde. Hii kitu inaitwa JSS. We have a big problem. Many of our schools were not they were not given JSS classes. Wale walifanya mtihani last year hawajui wataenda wapi kwa sababu hata hiyo mtihani the exams are not yet out. So tunaomba serikali na tukiwa part of that government, let all the schools be accredited to offer JSS classes. Kuringana na atongoria bantugo gwantugo kujurite matheta na nkinya kiriro aciari na nkinya turi bakiriragira macukuru mao matikaje kuthirwa na nkinya kurimangiria. Tunaenda watoto wetu wanaenda almost 10 kilometers kwenda kutafuta pahali ile shule inaopa JSS. Sasa ile demonstration zikuku kila pahali ni wanafunzi na wazazi wakitafuta JSS classes. Tena mpaka kwa rais kupitia Ministry of Education kuhakikisha ya kwamba kila shule iko na JSS. Siku ile nilikuwa hapa Eroli nikipeleka Watertown. Kapata Eroli Primary School inakazika inaisha. Na ni kwa nini? Sababu hakuna JSS. Wazazi wanashindwa kuweka watoto shule tofauti. Wazi kuna mtoto Ngoroki Primary, kuna mtoto Kieni, watoto wako wakihamishwa sababu ya JSS wakienda Ngoroki, hata wengine utafanya nini? Utahamisha ndio wazazi weke watoto pamoja. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kya Mara bitagwa Matini Moambi. Aciari ba cukuru ya Mwenjeo kuma Nterecha igamba ng'ombe ni bakuromba kwagirithwa kwa barabara ya kuma Kianthanga mwanka Mwanjeo iria bakuga ni thina inene kiriana baonde iria betete cukuru ni bachokete baromba gwakwa kwa ndagacha ya muro jumwe juria juriganiritie na cukuru bakiuga ndiria kwagia mbura ana baba ingi batiumbaga gwita cukuru ni bakumeneria atongeria baria bathuri na kura bakiuga ni bo batiko nyanĩria wĩrane bwao kĩrĩa akari. Ino nĩyo barabara ĩrĩa ĩtũmagĩrwo na arutwo ba cukuru ya primary ya Mwenjeo ndeni ya wadi ya Igamba Ng'ombe baraba umaga Nterecha Kianthanga barabara ĩrakũringana na aciari ba cukuru ĩno ĩbaraithagia kinyamara kinene nontu bwa kuthuka kwajo. Ngendo inoche kuthi cukuru Nkoroki ichigitaragwa imurojo wa mugomba wa Mwenjeo rira kurete urawingagiria aritwa bagatinda mwito arioga baeterete roje rukuruka kuma a primary school ya Mwenjeo primary kokelosikana go connect school yetagwa Kianthanga primary twina problem mwene na mono ntutotie na barabara kuma rira nthe ya ombiro tutire tuona tractor tutulete na thina. Kwa hiyo tukenda connect kuma Mwenjeo primary ikabindi tume Mwenjeo primary twenda meundu weta wakamuteria almost kwale tuwate barabara ere thiete up to Chuka Technical Institute twetie kenda tukinya area ya ewetwa Kianthanga primary. Igerio baikabi kama tagwa kuma nara barabara ni igerio byare mago kinya goko nonto na ku barabara nendo kumono na aciari bao maana gokamata igerio bagekunekagira na meabure rwana rumwe karurega kuthi cukuru rira kwaura na ninge bationaga antu bakubaringia rwana ruyaga rugacokera gaturika uroni nontu Mwenjeo rira kurite withagirwo ina rwi runene muno bariuga ibatwire kwegwa mawira nema kuthondekero barabara ino na Nkoroki wa kirwandaga cha muroni ojo mawira ne maraba kuga mwankagu matingitwe pato atwirite gatwenjira aya acoka muthomi njoki auga agatutulira etana kinya kagita ka tractor koya gutura nikyo tukuromba ngabana nagerie bura atugwatithaniria barabara ni kuma Kanthanga external koya Mwenjeo primary school nonto na twana twetura ria Kanthanga sub unit tutithia cukuru tutwinge gatutiraga tugakinya thita mono tarira kwa ura ikuwa kwena gutendera kuinge mono kwa wito kuromba barabe wabe bagiusikana mantu ma barabara ibageria bora kombeka ito tukubothaitha
boya botorothera barabara eno ya mwenjeo indi bariromba atongoria bago baraithirie ubatu bobo kenda ngendo ino cia cukuru ithiriwa kinyamara itu tukuthaitha antu baba barugamirite mantu ma barabara itu tukubothaitha itu tuthuruthere ni barabara na kaingwana betu bakara bwega toma antu bau mwesimiwa pato na ngabana ibagerie guturirikana batuthondekere barabara cia kuthungira cukuru mwenjeo na temwe icionthe na MCA wetu twe ing'ara njeru agerie bura kumba guturirikana tukaya gutethio na interview bionthe area yetu kinya na kithomo gigaukira itura riri na kukage na Weru na mantu mega makonekana itura riri. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Kuri na wirigiro bunene cukuru ya KMTC rwangirwa marimanti kwambirirwa gutumika ruwa bubone nyuma ya maabisa ba KMTC kuma chuka ko riunga ntware kwa thuri ni ontubwa wa kibobo akiaria nthungu mbithe uria ni mukaririgite wa CDF gisigone kia Tharaka augite tayari wa kibwa imwe ya miako ya gitumi ni burikite thirikari ni uritwe na kwandika arimu na ritingu gibange bagitumi kenda moritani jambiria Paul wakabetheka tumenyithie no mwa biashara thokoni ya marimanti ara biashara baindi bakere bombite gutarire kinyamara kinene kiraba ithagira bayikurukira muno thokoni eno ya marimanti ndani ya ashumeni oju intobia thoko bikwaje biekorwa ba marimanti aga ndio ndana kabikara bikiura na bigachoka bikathingatwa na bikaura koni tutiakagirwa ntintareje jiune kangire aikorwa marigu kuthina bationa ukarimbura rekura into bionde bya kondorwa bikathiegwa nabio kaere kia tukone kioro kyoyorire na baya batogeria goro yonge aya atogeria goro yoronge tigo ziora imbura yaura todo takirwa chuka yake to akarata ntita na kubai kuromba itwakirwa thokweno na yakara wakwa menya tureterwa akikuma kuraya yakwe na kibagwaga ugu nundu tutietegeria kiu ndakwa kigo tutiri ogoti thoko yetu yakwe kaba nukuona nyamaratasi moto ikaira na gatugaikaira maratasi makurigeria mwatho na kurigairagia mbura tukiura erwa ndoje seura ikaigara nau Gamo siasa Paul Mugambi na orankorukia kuriungite thokoni no muthenya kwemthi akithiria tayari milioni 250 ciombete kurekerwo kuma kiri thirikari nene cia waka thoko eno na kinya milioni 100 cia kuthondeka tubarabara twandeni kwandeni thokoni eno ira nene ukurukira minister wetu okaria na utongoria bwetu bwa Tharaka ne arutire shilingi milioni 350 cia waka thoko ya marimanti na Nteto kwaria ndendo raithanga setini tenda ya waka thoko ya marimanti nenenkanirwe yumite kwa national government no ntonaga county ndaka bangire bonge mebiba mbetse tiko kana cia waka thoko ino ya marimanti na ino ngichi wakwa 50 million cia waka thoko ya ngoroba yena guntugwa aikurugo gonkeria twana yena biorobiaga na milioni inu ingegana cia kurutha njira ino cia marimanti ino iriaga marimanti Mugambi arite ogwa ria mbuto ya KMTC ya chuka bombete kuriungira amwe na kuthurima gwakwa na kurekerwa wa cukuru ya KMTC ya marimanti kuibwaga kaire siku ya leo tukwena ageni uma KMTC ya chuka ora principal ora waya rugamirite KMTC ya chuka na noe pia ari ni charge ya ino tukwenda kugura Tharakaga na munde na mekira visit ya kuyoko kaingona na ta twendete kwendelea na readiness ya kurugura KMTC ni ontorende itwakite administration block itwakite lab irachibia kugana furniture cionde tugurite so itugwitigia utiegente tumbete kuiga tutigirite nyuma twina ruye twina stima na itukuga ngaya gitethagia tumba kuya kurugurirwa morugamiri wa kigina CDF ya Tharaka toe Paul Ngochi na ringi nthungu mbuthu oya bakuthiuruka bakionaga facilities voraikari na bagukenera muno kuona steve ireriogo ya kwamba kila kitu kiko sawa iwira inka itigerie chama compound na kutheratheria na icio twenderete nacio kutheria tweterete anene barabange bayite ntugo ya Alhamisi kuma Nairobi
baomba kuya kuona kaingo baomba gutuprovira ya kwamba we are ready to start the KMTC. So ito kuibwaga muno kwa ijinji ikagitani waku ngochi atariretie baraba kaya the first lot tukaba support fully ukurukera obichi bwa mheshimiwa na CDF ya kwamba tukaba nenkera mbechirika omba kuba support kuthoma kozi yao the first lot ireka kinyambere kuruni ya KMTC ya marimanti rayo mbite kwa kiragento na ritoba kiregagirwa koya mweri wa Ithatu nkiripotera Weru TV kumantere chitharaka chukuruni ya marimanti KMTC bitwa Paul wakabithe. Mutongeria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga muthenya Jwanarua ni akinyite kaunti-ini ya Thaa River aria atirimene na akiama ba ODM mbere ya kuthithia muchemanio jwa mwingi ntere chia hola. Raila nonekete kuigika urungamia bwa kiama kiu akiuga kuri na atongeria bakai bakwenda kugwithia kiama. Raila kuthingatene na atongeria ba kiama ki. Akiaria njungene yawe kaunti-ini ya Thaa River athingatene na kiama ba ODM iri njira ya kurikiamiria kiama kia ODM. Mutongeria wa kiama ki Raila Odinga ni amenerete thirikari ya Kenya Kwanza akiuga ibatere guchwira Kenya ngugi nthigurune oejete ingi cia ome. Sasa hawa jamaa wanasema ati wanatafuta kazi kwa Kenya huko nje. Ati wa Kenya wanapatiwa kazi huko siji Arabuni, siji kule Dubai, siji kule Ujerumani na kadhalika. Wewe ufanye kazi ya mgonje mlango, kazi ya mpishi kwa Mwarabu kule Arabuni. Hiyo ndio kazi mnataka? Mnasema kazi mnataka? Na wasichana wanapeleka kule kunaitwa harem. Ile wanaume wanaingia kule na kuwapanda huko ovyo. Tunataka serikali izalishe ajira hapa Kenya, sio kutafutia wa Kenya kazi kule Arabuni. Sivyo? Kazi ya serikali ni kutafuta kazi ndani ya nchi, sio kwenda kutafuta kazi kwa watu huko ng'ambo. Alafu nasema wewe sasa unasaidia watu. Hiyo ni ujinga hiyo. Hakiromba kariba Thaa River kugwata mbaru kiama kia ODM ni untoneo ikonokia Kenya. Sisi tumesema Wakenya wote wawe watu sawa bila ubaguzi wowote. Watoto wetu wote waweze kupata ajira sawa. Hayo ni mpango tuko naye, ndio sababu tunasema tunataka watu waingie ndani ya chama chetu cha ODM. ODM ni mkombozi. Na ODM itatekeleza yale yote ambayo yuko katika manifesto yake. Hawa walikuwa hawana nia ya kuendeleza serikali. Walikuwa wanaendeleza tu porojo tu hovyo. Tutaangalia mahasla. Angalia mahasla. Wacheni na mambo ya dynasty. Tutaangalia mambo ya mama mboga. Tutaangalia mambo ya bodaboda. Jua kali. Hiyo lugha imeenda wapi sasa? Sio lugha imepotea sasa. Ilikuwa ni uongo mtupu tu. Ilikuwa ni kama kunyamba kwa punda. Raila ariuga akenya nandi bari ugwatine ni untu thirikari nene ni inyirite ndwa nyingi. Ameshika bunge teke, sasa anashika mahakama teke. Sasa Wakenya wako hali ya hatari. Hali ya hatari sasa. Hii nguvu ambayo imebaki chini ya wananchi peke yao. Na sisi tutasimama na wananchi. Wananchi mko tayari? Mko tayari? Ni arikirite kiama kia ODM gitina thina ndene yayo na gite athukanite. Lakini hawa watu wakiona kama sisi tunaimarisha ODM wanasema Azimio inasambaratika. Azimio haisambaratiki. Azimio iko pale na iko na nguvu zaidi. Sasa tunajua ya shida zingine ambayo umeongea hapa juu yake, tutaongea tena kule. ODM
Thirikari ni rombetwe kubangania uria bombekia kwathura kigina kiria kiombekia kuringa njeki na baria bakurukaga bunene kiri KCPE ndi baumite njaiti na umbani bwa kubakinyia sekondari. Bubu ni kuringana na mwarimu wa tene Nicholas Nyaga uria ni mutongereria wa gikundi kiria gikumenyekana ta watoto wasome initiative. Nyaga arite kagitaga gutethereria ana bairi baria barathithite bwega kiri kigerio kia KCPE ana baba nande karungamirwa ni gikundi giki kenda gukinyaniria iroto byao. Rareka mweretu beyete kurara skuru. Kwa baba supported, thank you very much. Mungu awabariki sana. Mweretu kinya skuru, I promise to watoto wasome initiative ntebaringanze nkawa kand. Tumno nontoba murito ndo yerwa munkatha ine komenya agathoma na kuluga ubonete ibwega kujukiana ja baba mwathani abatharime na ete na mbere kubongera inyambia gutethia bange na bange na baba inge bakurira ina society batekomba gwitethia lakini ratuona antu ja baba bena wendi bo bwega bo gutethia ana ja baba itokugwa society ni gukura ino inkatho okuma akiri imwana Justa urakinyithitio cukuru ya ari ya Amawa na aithe urakinyithitio cukuru ya ari ya Nkwene gukurukira gikundi gikomekana ta watoto wasome initiative kira kiebumiria gutetheria ana baba bairi bathomagira cukuru ya primary ya Kanatho na baithiro batena wirigiro bakwibungana cukuru ya secondary no ende baibumiria na ende atongeria baikundi kibakiuga kinya anto obaraba egbombirite na bathomagira cukuru ira bathomagira kagira kaire ne kenda bomba gutetheria ana baba takwibomba uratukuthithia ne ana tukwa ndaraja ya kuthungutha the other side is success na with the hope that ba succeed maishene bomba kuthithia bwa maishene yo bakomba kuria luni yetu baete bai kutethia antu bangi bara bakethwa bena thina ti batu tutikwenda tethwa ndibo tutikwenda anything mantu ya maingi katukwenda kuona akigutetheria na ara thirikari kuremerwa nundu thirikari itikumba gukamata antu bonthe ana baba ingi muno bari outside bakurira nundu bwa fees na antu nundu batu bakaura bautetheria ana baba bakaurira nau bayamba utheri na antu amaramari na Nteto itita bubwaya inkwenda kuromba old boys na old girls bawa primary schools bara batethukire na ba succeed in life bachoke mashukuru yo bakayugiana untu batethia bakomba na boginya bo ita another level na bonde nkiuria especially ndukembethe no tutaikundi getu twi ne gikundi kia young people no mbodi twasoire antu baba gukula especially babethiritwo bege profession ya walimu kenda bomba gutugwatira tusisalambalatike enkuria antu bombe kwiumiria gutethia na gutethia gutienda gintu kingi nuntu cases there so many na tutumba kuyukia jionde Nkoroki yogo mutongeria wa watoto wasome twe Nicholas Nyaga aithirito ari mwarimu kwa gitarira ja nkenda kuria thirikari area kulelia muno ya utererwa public financing in education because nafikiri kuna gap. Ningependa ikiwezekana basari kiti irudishwe kwa mashule, walimu wakuu na kamiti ya walimu ukiwa na representative ya board member na PTA member, ile annual capitation inapeanwa kwa mashule, kuwe na vote head ya basari. Walimu wakuu ndio wanajua wale watoto wanaumia. Walimu wakuu ndio wana interact na wazazi ambao hawajiwezi kila siku. Mtoto wa maicha bongo ibo kona kinyabia korebia bia kiu bikorema kele fees ya mwana so kankoromba thirikari ya ile kwa undani kabisa ya buracha amani ya kuwa manto ya basari ichogwe skuru no ndu yuto komenya ninde cases ende ya thai kametere basari karinde obisine inyeka urwa ya Justa kethea ina bathoma irete menya lakini wetu ria arimu itu tukuchunkona na tukathia terana bara no ndu nya chukuru batura kwa wa remission Kumagebe North Button Class Chabare Nkatho cha mwanya ikugwatanira na bautu ikiri Nteto chietu cheru Ithatu tutemanie rujuru kiri ndene ya mubango jwa kugukia mbeta MAUREEN Kinya muonanirio eto Mathithio Purity Richard. Good night.